Jauh-jauh tu saka zaman-zaman na makaya Cina na sulivat. Saka tu suaka zaman-zaman aurita sepuin kai no cemas imazai tu Yeremia sulatan imazai tu tapuru katu Shiva kaya imazai tu ita karam pajo tapuru katu lima karam masanita di mazai tu adusa puru wakayan imazai tu ita karam pajo unama karam。耶利米书19章1节到15节，20章1节到6节。Ibu cemas dan nuakan. Sao vaiku vendi tu ita tu dirung. Sa katsu tua isa susuan katua burung parkalai. Maka pinaka peti na dirong paling sama berduan inumum. Sasu pasemaraban aku sini pada jekat dan nusun akai talezua. Ayat tutsua ibu ayat cemas. Marka wanti nuas Yuda. Ta'alalan Yerusalem karena Kilarayu kiranda tusaku kai. Kirandau tuaku kai talapu picuran cemas no Israel cau-cau. Uriku pada tekuan tua koda rawat sa kapaura sa imaza. Naramanta taichu uri mincu sa caringa. Namanya tua uri matsura. Ayatwa aku pinili ta'ala-alam pasulibay sa sasaja dan nuakan sa vai ka semukup aparisi toa juma amarka cemas sa ilangi aichua kajunangan imaza aza suku-sukupun cemas niamaju ini ka kinlang niamaju katwa sebaritan katwa wangti nuas Yuda. Mapedu tua jamu nua nekano pasarisario aichua kajunangan imaza. Sa kasenseng tua papatawangan parisi dai pari. Sa lamai aza marka alak niamaju pizwa masa sini ka parisi patawang. Inyanan kakena pada jekat daya maju tu maya tutsu kumali kini menem inyanan kakena kini menem manasika aichua imaza inyanan ka uri paka tupite inyanan ka inyanga ka uri paka vedeluan mun Aichian vedeluan uri ayai nanga no tevril. Uriku kaparakan kini pewarungan nuas Yuda katuas Yerusalem cau-cau imaza. Uriku san tamakayain ala sa papatsain tia maju. Kina cabat-caban nia maju kiku sipakan tua marka ayam katua sa cemar. Aichua inalan uriku pas cebungan tua na remenekut shika uripan. Semalibat marka maza cau-cau uri samali sa sanjiri uri ringulen aichua inalan nua ala. Puri emci tua ta'ala-alan cau-cau inalan uri marenget jarat sa nikaanga no kanan saka kemananga tua butul no cau-cau la idi kumali marka ala kenya maju uri kanan nanga ayau betul iti ayaw tuan su sar-sarat aza dirong ayai nakan nuan cemas tala pupicuran cemas mayatutsu ibu di maju ayaw uriku
papasay na amorip sa taalaan imaza. Uriku kaparaken na ichua inalan anamaya toa pinete ta dirong inyanga ka nangwa dengwaan ayatwa nikaanga no sebulan taya maju uri sebulan anga pasa tupite kina cabat-cabat nia maju uriku ayatusuin aichua inalan kata Sau imaza inalan saka uri namaya tua i tupite aichua inalan uma i Yerusalem uma noa Huangti noa si Yuda kata zua marka uma kinai zuanan lemama tua raut parisi tua marka bijuan semasa tua baba pacabang tua marka zuma cemas uri namayanga penolat tusa itu pite na pesakuya aya pai wai kaken izwa itu pite manaku kinai zuanan pasemarau tua kai sini sekau na cemas dan waken saka wai ka semata uma na cemas saka taluzwa pasemarau tua ta'ala-alan tala pupisuran na cemas noa Israel sau-sau mayatu utsua ibu uriku pasusuan aku kai pada teku tua kodara kapaura imaza inalan kata marka inalan makamaza paringud ayatwa kedesuran varung ini kamu na keranda taku kai ayah alak ni imir parkalai ati pasyur maban na tala buru-burungan tua sasusuan itu uma na semas ka keranda taichu aku shin aibu kai jukuran akan saka rosungi pizwa itu uma na semas ipasa birin itu pinaka piyami paling ka malia masasaben nakan ni pasyur ku ibuin ti pasyur ini ka suna pinapungadanan noa semas tu ti pasyur pinakati na ki paringon na reminkut inaya sungadan ayatwa ibu cemas maya tucu urikusu paka avusen sano karkut katwa markasu ari masa tisun uri patsun sun no saasen papasay noa marka ala tiamaju mapolat Yuda sau uriku sipata berak tua Huangti noa si papirun sa sepeluti kematsu pasa papirun zuma sa papasay na zuma uriku siparap pa jem tua ala azwa sauzayang imaza inalan inajem na nama-namanga katwa na masampazangar nama-namanga kumali na masampazangar sauzayan noa Huangti noa si Yuda ki abi sa baikan na pasa papirun au aichua tisun nati basyur katwa su semekemekel uri sepeluting mun pasa papirun sano pacay sano sebedi pizwa aza markasu ari aro kirandanda tuasu kaya bensapsa uri namaya utat danusun aya aichu kainwa cemas satu cu asinan apurwa kai imazai tua sepacakaran patu lima karan
Ayatwa aku pinili ata alalam pasuriva ya saja dan noaken sa baika semukub aparisi tua zuma amarka semas sa ilangi ay ciwa kajunangan imaja aja sumukusukup sukusukupen semas nia maju ini ka kinlang nia maju katwa sebalitan katwa huangti noa seyuda maperlu tua jamu noa nekanu pasariu ay ciwa kajunangan imaja sa kasensengan tua papatavangan aparisi tay pari sa lamai azwa marka adak nia maju apizwa masan sini kaparisi patavang inianang kakena pajajikat daya maju tua maya tucu kumali ya kinemnem inianang kakena kinemnem aichu kai nuan semat sa tucu asini pupatarvan没有下线的邪恶呀！你看我爸爸就软短那个样，眼泪已干的耶利米，如今从悲伤中起身，照上主的指示买了一个陶瓶，走过隧陶门，前往新嫩子谷，那里距离耶路撒冷王宫与圣殿不远，也是几位犹大君王如亚哈斯、马拿西等以及不人道方式把儿女当作祭物献给外邦神明的地方。他们这么做仅仅为了追求个人欲望与名声，和那荒谬与上主心意背道而驰的平安。这些没有下限的邪恶行为让上主深感不可思议。当耶利米走到新嫩子谷，就宣布上主即将审判。那恐怖的景象比过往外邦人受的审判还可怕，因为最让上主心痛的不是别人，而是明知上主心意却刻意忽略的上主子民以色列人。现在做个zaman sini papupitur sini palarai tianuti na pakelanto negano papatizuan tuan nakuyan tayau 没有下限的邪恶。萨督出心里把给你们讲间审视自己当前的灵修方式与心态有哪里需要修正吗？是那也讲点阿鲁加给个瑞那给你们拉丁那给个罗给你们阿亚个那巴什马拉改努力。至圣的上主，愿你使我的心意时时更新，愿你关照我的盲点，使我以谦卑的态度追求公义与怜悯。愿你赐平安给所有真诚寻求你心意的人，奉主耶稣的圣名祈求，阿们。Mali-mali tu soka jam-jaman na makaitin na misila silang sumupu kilaroy tua kainwa semas lata pinasusu sa kilaroy na panauri dai chua kainwa semas sa sini padajuka tanutin latina na kemelang tua manavaru tua kinman wa kama semas ayakana pasamarau tanutin na mapolat sa kamali-mali nujo ini kan nama dongwa kusinupuan lamuna na pajaka tanga saka madi-madi latina na sudeva tu suaca kini adawan taja 平安